Partners na otra storya, yaman junta, mga oficiales concerne bao na gobierno lokal y nacional para discutir con el acción que se después se tumba un grande pono na Petit Barracks, donde urgente ella desgracia. Según con el jefe de la oficina del City Environment and Natural Resources, Engineer Ray Gonzalez, tila meeting y discutir cosa debe hacer con el mga restro pono que semejante la edad para prevenir el desgracia. Inwijabo! Yes, sabi to the last week, penakal ko doon yan suseso, no? Sí. Immediately, pwede kita man convene ko na kayo talamakita STC, el Special Technical Committee, na komposita diyaton City Agriculture, el DNR, el Centro, el diyaton Opisina, pati el College of Forestry del Western Mindanao State University. So, immediately, pwede kayo assessment, el team, which pwede kita someter the complete report galing. Nila assessment ya puede sila nota kay forma del pono afuera intacto pero adentro bulukya. Por eso na mention ang assessment cuantos del mga pono elta rekomenda sila kurtaya lang por causa delikaw ya gayo deste. Inwijabo! So, in the assessment, kung may sumete, pwede sila man identify, I think, those heritage tree, Puno Century Tree, or mga declared trees diyato, no? Back in 2009, 2010, then dyan naman otro 4, mga undeclared na sila, may mantag, which mira sila kahit ang post gani, pero danger si Dea kita. So, Merazando otro también mga pono ta rekomenda lang sila para mantrim lang. Pero obserba pa sila syempre kung este si IBB ba el pono o hindi. Inwijabo! Okay. while the other, there are about 22 tamen, the recommendation was for balanced trimming. Balance, okay. Meaning, yes, putting the center of gravity in line with the root foundation, Correct. which pwede pa salba. After the balance trimming, it will be given a period of about 6 months to 1 year. Observe, syempre, el development or growth